Kako ljudi zamišljaju posao u osiguravajućoj kompaniji? Korporacija, gomila nebitnih pravila i administracije. Zamišljaju naše agente koji danonoćno sede u kancelariji i javljaju se na brdo poziva, dok naše prodavce osiguranja doživljavaju kao čovečuljke iz Harry Pottera koji žele da vam uzmu i poslednji dinar. Poprilično težak posao, gde morate da pokidate čelične lance predrasuda i pravila. Zato smo se mi u Generali okupili, zavrnuli rukave i rešili da razbijemo mitove. Kao glavne ciljeve postavili smo razbijanje predrasuda o osiguranju i zaposlenim u osiguranju, izlazak iz korporativnih okvira, želimo da radimo stvari na naš način, da približimo osiguranje mladima kao našim klijentima, ali i novim zaposlenima, da pokažemo da je osiguranje odličan spoj tradicionalnog, ali i inovativnog. Da krenemo od naše glavne snage, to su naši ljudi. Generali broji više od 1600 zaposlenih i nemoguće je da smo baš svi dosadni. Zar ne? Svaki naš čovek ima jedinstvenu priču. Svaka naša priča može biti ispričana iz više različitih uglova, što je zapravo sjajan sadržaj za društvene mreže. I shvatili smo, hajde da budemo ono što jesmo, potpuno iskreno, bez lažnih predrasuda. Hajde da se zabavimo, da stvari radimo na drugačiji način i ostvarimo ciljeve koje smo zacrtali. Hajde da pokidamo lanac predrasuda o nama. Kao glavni kanal komunikacije odabrali smo TikTok. Gde ispričati realnije priče nego na TikToku? Koristili smo recept koji nam je agencija lepo pripremila. Svaki viralni video se sastoji od 3 elementa. Mamac koji hvata ljudima pažnju, proces u okviru kojeg dostavljamo obećanu vrednost sa početka i poziv na akciju kao najbolji način da merimo rezultate. I smelo smo počeli sa snimanjem naših priča, koristeći razna scenarija i ideje koje su nam se javljale svih ovih godina. U početku nam je bilo teško da dođemo do naših glumaca, ali danas svi žele da budu deo naše priče. Kada smo sve lepo postavili i krenuli, spremno smo sačekali sledeće rezultate. Posle samo prvog meseca povećana je ukupna poseta ka sajtu za neverovatnih 648,30%, a do sada je ostvareno preko 4 miliona organskih pregleda, preko 10.000 pratilaca, skoro 200.000 ukupnih lajkova, preko 3.000 komentara, više od 35.000 ljudi je podelilo naše objave, više od 30.000 ljudi je sačuvalo objave Generali TikTok kanala, a bilo je i prodaje. Samo jedan video je uspeo da generiše preko 2000 organskih poseta landing stranici i impresivnih 140 potencijalnih klijenata. Naši rezultati nas inspirišu da nastavimo sigurnim putem dalje. Jedva čekamo da podelimo nove zanimljive priče i dešavanja iz Generali sveta.